120 mm švajcarski vojni nožić. Bivša Wenger Ranger serija od 120 mm se proizvodila od 1990. do 2007. godine. Proizvodili su se modeli od 1 do 4 sloja, imali su uglavnom crne plastične obloge, ovo je vrlo retko od roga ili drveta. Imaju karakteristično drop point sečivo sa liner lock bravom, sa kliznim zatvaranjem. Slično kao na prethodnoj generaciji Victorinoxa 111 mm. Danas su oni retki, imaju više kolekcionarsku nego upotrebnu vrednost u poređenju sa mnogo raznovrsnijom serijom Victorinoxa 111 mm. Nasledila ih je linija aktualna Swiss Army Knife od 130 mm koji se i danas proizvode pod Victorinox brandom. Pogledajte moj video o 130 mm modelima. Za naše tržište su zanimljivi zato što su bili opreme nekih policijskih jedinica, konkretno Ranger 06 model u opremi žandarmerije, a Impa Zemun je proizvodila kopiju. Viđao sam samo na oglasima, nisam lično prilike da se uverim koliko je kvalitetan. Znači, ovaj model Ranger 06, pored glavnog sečiva, videli smo drop point, ima opening layer sa klasičnim Wenger style otvaračom konzervi i ima testeru za drvo koja je prilično dugačka i upotrebljiva. Jedino Wenger 130 mm imaju duži od svih multi alata, koliko ja znam. Od back layer alata, znači ima Wenger style šilo koje nije naoštreno, služi za otvaranje rupa u tkanini, na primjer šatarskom platnu, i ima krstasti odvijač. Ovaj model je jedan od najređih modela. Generalno on je znači baziran na mehanici 120 mm modela i ima ova klešta, vrlo masivna klešta koja vire, nisu sklopiva. Postoji jedan sličan model Wengerov od 85, sličan samo što imaju oprugu. Taj model, znači, osim što ima sečivo, sa ovom klasičnom liner lock zatvaranjem, od alata ima i znači testeru za drvo i ovdje ispod klešta ima još neke dodatne alate kao što su testera za metal, ravni odvijač i ovdje imamo otvarač za flaše. Nemam toliko, nemam baš neku veliku upotrebnu vrednost, to je zanimljivo za kolekcionare. I ovdje ima bit driver 1/4 inča, odnosno 6,25 mm. Da nađem neki.
tako, on dolazi sa nekakvom, takav alat mora da se nosi u torbici u kojoj možete da držite i dodatne bitove.